بازارا ترکا یانجی بازارا سرختیا یک جکوینترین بازارین باجاری قامشلویا کجدما داگرکرنا فرانسیان و هاتیه دامزراندن و بویا مینا ناونیشانه جخلکن دبریرا کسین کو بازرگانی دنابرا قامشلو و نسیبین دا دکرن وک علی چلی و هردو هاویجینین خوا و بشیر سقط و محمد علی خجو و هنکیدن کل و پلن خوا ین کوج بازار نسیبین دکرین لوی جاده دفروتن و جبرولوجی و بازار ناوی خوا جی ورگرد. نبي علي شليمه ايجو دسبيك ده ويناك اف سوق افاكر وي وشن هوالي خو لفيدي سوق افاكرن جاري تشون تركي بضاعات الشركي دانين ولفي سوق بازار فتكرن ودفروتن وجبولو علم هاتن فيدي جوتن جون نافي سوق تركي جبرجو غرادي تركي بول فر تشتي تركي هاتن فروتن نافي بو سوق تركي وما نافي سوق تركي حتى انا بري كريزا سوريا روزانه بسدان بازرگانên biçûk û mezin ji bajarê Nisêbînê dadiketina bajarê Qamişlo û keresteyên xwe li vê bazarê difrotin. Ji ber wilo jî ev bazar jê dereke sereke bû ji hejmareke mezin ji malbatên Qamişlo û Nisêbînê re. Lê piştî girtina deriyê sînorî û çûn û hatin hata rawestandin, ev yek bû sedema ku tevgera vê bazarê lawaz bûye. حضارة عالم دبرت الشغلين ايه البر الشغلين ايه كنت برن حسك شغل ايه برن ديري ايه برن رقاي قالك عالم الشغلين انا بالمية 25 نماية يعني ايه كنت برن الشغلين قش شون تقريبا سيري بيوا شون ربع شوا ماية تمام كير واب اساسا بيشو كاب زيدي بيجي صالي شبويه زيبين فكري بوين قابيت برد شو هاتن عالم هات يقو غراتاني وبطاني تاني ريت نكار باخي بابش عالم دابو نهاش شغل نمايا كتي ناس نمايا تمام كنا غريب وعرب تمام كتنا برد عرب كتنا ماي كتي ناس نمايا كاش قريب دي شغل بوك تدبليتي شغل كابري وكاش شغل نهار شغل نمايا بعتبر كرة انا بروشم ابسو بين سالم ديش كده ما لگوری هن فروشکاران بازار ترکا و لکیلکاوی عراسایکا کوبری فرانسیان مینا آخری هسپان بکارتانین و ویداویه بو بازار که تایبت بفروشتنا ماست پنیر و هن کرستین خوارنه سه جاران هاتنا هرفاندن و جارک دن جنوبا هاتنا دامزراندن. بازار ترکا لباجار قامشلو کوجهیا مازیدی 5 سالی و هاتیا آوا کرن یکمین بازار بو که هجمارک جن جدا مزرنره و بازاری بون. تبلی کو گلک جاران اف بازار ایریش لسر هاتیا کرن جالی گمرک و شهرداری دولت و لکسو کارو خباتکار و بازار کاریبون تارو جا ایرو و بپارزن. دلوان چتو کردستان 24 قامشلو.